Kadar barsenong mo sanram kaliyo man kej uso jo kajing job a kajing akun jongka. Ban omsha ekiru ngi Hindu man nyam le rukom hapo jongka krem mo jombun. Kane kajing job kalawan hadin bakiru ngi Hindu kilaweng no eka program yatra hapo krem mo jombun daga bapenti bru hapo kajing bishar badan burom jongka mekhalia high court. Kini alam jo kasenong mo sanram haringkat umuktiar jongka uba VJK kenta haka kasau tarik kilalai ban mi biang hapo kajing bishar. Hadin mana kalian kaying bishar hakas ni sedang ban bishar eka mo kuduma bal ujor daga kanhun yatra kelai ti biang sya kador basnong mo sanram bahkan perkat biang sa sisil kum ta kane kasngi na kalian kador basnong kalalai ban mi biang ban aya ka jubab henrai kane hi ka ju kasngi loong bagate ka kanhun yatra kala pentip sya kaying bishar badan burom bakal weng no eka program yatra hapo kremo jembun uba wiji ke kenta uba di mukti ara bakran sya kilap thai kubor ulapan pau ka jing sarong halor ka jingjob jong kasnong mo sanram bar ulapan tip ba kasnong mo sanram nang ne sya khamat kanang penbahas usu ya ketika krem ulong ru ba ketika krem mo jembun kan de betang ka jaka jong okai perthei om ka jaka ban le nyam le rukom Long live Mosen Ram! They should withdraw. Play uyatay kari, uyatay kasnong jangi. Play ng siya, ikay kasniyo. Play Simon, lang ba? Lấy dốt hả? Program nih sukmian Scam. Penginum keramdian. Ban bat ya kehok. Ya ke jinglang try. Dijaga kikuta. Kau belai ulah bentah. Mah, yang scam. Yang ingo you belai yang AK barok. Na syukur ban bentau hang ni bang asung sarong mga deu lawyer jong ka snong Mosen Ram. Ti dan bentaru bat ka hima Mosen Ram. Ti kani ka jing yang triang jong ka snong Mosen Ram. Banumai ya kata ka NOC kata ka permission man ya yatra nang ni sa Mosen Ram bat ban le nyam mga te po krem. Kalau long ka jing job nomor sisin hi ba yang triang banumai ka permission kalau long KKI ka pasai so mandaksi nomor kala penpoi sa ka put ba kihaban call off ya kani ka yatra ti katahi kani ka jing job yangi ba diau pai ba hi ba kersian ya kani ka jing le jong ka basnong ti ya ka jing penbah ya ka tai ka krem penbah susu ya ka krem man peit ba kanumlan kata ka jing le dusmon jong no re jong no ila decide bakandan ka committee ka yung bisa kala ya kata bakandan ka committee ba nang ni sakmar hing sa le ki babha namanta ban kiu te kisnong Mosen Ram ya kani ka kram mau jumuindu ngin penbha susu but nang ni sakmar ngin nahap banda fikir bah ya no bana ay permission ya no mai andre kum ka tourist spot kumulong wasan rang basnong te kamdan jingkhang ya no ru banwan sa po kisnong Mosen Ram ban man pay ate ka krem majumboin bad kum ki tourist andre kum ka jaka ban le nyam kulay sibot ginum krani ka laway ngi tip ya ba manta kasngi bad ya ba la kabala deb ru kisna bala deb ginum kamau shu ni kamau ya kamanta hi kapor this very moment is very important we talk about today not tomorrow what will happen we don't know